ku munsi w'ejo abakoresha imbuga nkoranyambaga babonye itangazo ryasohotse ririho ibirangantego bya RDF riri gukwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho ryari itangazo ryiswe wenda umutwe w'inkuru uvuga ngo ni official statement ivuga ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Aho iryo tangazo ryari ryanditse hariho amatariki, bikozwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, bakomeza bavuga ngo igisirikare cy'u Rwanda cyifuje kumenyesha abaturage ko ubuzima bwa perezida w'igihugu buri mu kaga cyangwa se arwaye arembye cyane. Bamwe mu babonye iryo tangazo bagize ngo nibyo koko, kuko wabonaga ko wagira ngo ririho ibirango bisa nkaho ari ibya RDF koko, ariko mu mwanya mutonya RDF yari yavuguruje iyo nkuru yamaze kuvuga ko aya ari amakuru atariyo, ari abantu banga u Rwanda bakomeje gukwirakwiza ayo makuru hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo iryo tangazo ryagaragaye ejo ndetse rigahita rivuguruzwa na RDF, bigaragara ko ari abantu banga u Rwanda cyangwa se batifuriza ikiza u Rwanda bari bateguye ino nkuru kugira ngo bagashyiraho n'ibintu by'ibirangantego bya RDF bakiyitiririza inzego, ndetse ukabona ko iryo tangazo bari barisoje banavuga ngo abanyarwanda mukomeze musenge, mushyire mu masengesho yanyu n'inshuti z'u Rwanda musengera umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda turaza gukomeza tubarindira umutekano, ibintu biri ku murongo. Mbega ku buryo ari itangazo wabonaga ko nubwo atari iryanyaryo ryakozwe n'abantu badakunda igihugu cy'u Rwanda bakifuriza ibibi, wabonaga ko bagerageje gusa nk'abivugisha neza ku buryo ryakuyobya. Ariko mu minota mike RDF yisiriza riravuga ngo iri tangazo si iryacu n'abakoresha impapuro mpimbano bahimbye ibi bintu babishyiraho ntago ari byo. Nubwo iri tangazo ryari ryagaragaye ku munsi w'ejo, ibi ni ibimaze hafi ibyumweru bibiri tubibona, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga hirya no hino, aho ureba ugasanga hari abantu n'ubundi baba basanzwe bavuga igihugu cy'u Rwanda nabi, banga u Rwanda, bigaragara nyine basanzwe basebya igihugu cy'u Rwanda kugera no ku bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Bamaze igihe bakwirakwiza inyandiko, amatangazo n'amafoto. Hari amafoto abantu basigaye bakora ubwo nimba twabyita nk'amafotoshop, cyangwa se hari amafoto noneho ategurwa neza n'ama AI, zino AI zaje ku buryo neza bafata isura y'umuntu bakahita bamushyira mu bitaro, ukabona ko umuntu ari mu bitaro arembye, cyangwa se abandi bakanandikaho ngo yitabye Imana. Iyo mafoto n'amakuru amaze iminsi nk'ibyumweru bibiri biri guhwihwiswa n'abantu basanzwe batavuga u Rwanda neza, by'umwihariko n'ibihugu wenda bisa nkaho bamwe mu bantu bari muri ibyo bihugu batavuga rumwe n'u Rwanda cyangwa se batabanye neza, barimo umwuka ukuntu, nabo bakomeza bagenda babigarukaho. By'umwihariko igihugu cya Kongo hari abantu benshi bagiye bagenda babyandikaho bavuga ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ibitangazamakuru byahariya bisanzwe n'ubundi bivuga amakuru ku Rwanda atari meza, nabyo byo muri Kongo mwarabibonaga ko byakomezaga bivuga ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ararwaye ameze nabi, kaba n'abandi bavuga ngo bishoboka ko yaba yaranitabye Imana. Ngira ngo urabizi rero, iyo igihuha gikomeje kuvugwa n'abantu benshi, abantu benshi bakomeza kugaruka ku kintu, buri muntu wese abashaka kumenya ngo ese ubundi bimeze gute, ibyo bintu ni ibiki, bitewe no gukomeza kubona igihuha. Hari igihe bakivuga rimwe, kabiri, gatatu, ariko ibintu bikubise ibyumweru bibiri babivuga, buri muntu wese aba yifuza gusa nk'umenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu rero uyu munsi tubazaniye inkuru, ni inkuru dukesha igitangazamakuru cyitwa ngo ni Tarifa.rw. Iki gitangazamakuru cyaganiriye n'abayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse iki gitangazamakuru kikanavuga ko cyaganiriye n'umuntu wo mu muryango wa hafi wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibyo batangaje ni ibihe rero abayobozi ba guverinoma y'u Rwanda? Reka tubyinjiremo. N'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande nawe yagize icyo abivugaho. Itangazamakuru cyatangiye inkuru yacyo kivuga ngo abayobozi bakomeye muri guverinoma y'u Rwanda bamaganye ibyo bihuha bikomeje kuvugwa ku buzima bwa Perezida Paul Kagame, ndetse banemeza ko ngo Perezida Paul Kagame ari mu ryerye, ari mu buzima bwiza, ahubwo ari uko yafashe akaruhuko gasanzwe. Buri muntu wese afata akaruhuko gasanzwe. Igitangazamakuru cyakomeje kivuga ngo iki gisubizo kije gisubiza ibihuha bimaze iminsi bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bidafite aho bishingiye, ahanini byagiye bizengurutswa bikanakomeza gukwirakwizwa no kuzengurutswa n'abanzi b'u Rwanda n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Bakomezaga batangaza bahwihwisa muri ibi byumweru bisa nk'ari bibiri bishize, bavuga ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ararembye, bamwe bakarenzaho bakanavuga abandi ngo yamaze kwitaba Imana. Ni nako basohora amafoto ya pirate cyangwa se amafoto n'ubundi yakozwe na AI cyangwa se amafotoshop bagiye bahimba. Aya makuru yari yamaze gukwirakwira mu bantu benshi, bamaze iminsi bayabona, nubwo aya makuru nta kimenyetso na kimwe yari afite. Ikinyamakuru cyakomeje kivuga ngo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro tangaje ko ngo ibi ari ibihuha bidafite aho bishingiye, ndetse asaba abaturage gutuza rwose ibyo bintu bakabyima amatwi. N'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byibura aho ngaho mwumva ko mufite suruse noneho nzima y'amakuru mwakwizera, kuko uyu n'ubundi niwe ushinzwe kuvugira guverinoma y'u Rwanda. Ko yakoresheje mu magambo ye abivuga, cyangwa se mu mvugo yakoresheje abivuga, yavuze ngo
rwose nimutwarwe cyangwa se ngo mwite kuri ayo makuru bahora bagenda bagarura atari aya nyayo bagenda babeshya abantu. Ati nta mpamvu n'imwe ihari yo guhangayika cyangwa yo kugira ngo ibashiture muhangayike, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nta kibazo afite. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yakomeje avuga ngo ntago rigari ibintu byaye kwitwa ko ari ibintu bidasanzwe kuba perezida w'u Rwanda Kagame yaba agiye gatonya mbega akamara iminsi amaso y'abantu atari kumubona cyangwa se atagaragara mu ruhame. Umuvugizi w'u Rwanda yavuze ngo ibyo ni ibintu bisanzwe kuba perezida w'u Rwanda Kagame yamara igihe cyangwa se iminsi atari kugaragara mu maso ya rubanda mbega atagaragara mu mbaga y'abantu. Ati cyane cyane iyo amaze igihe akora akazi kenshi cyane k'igihugu k'indani mu gihugu ndetse anakora akazi mpuzamahanga. Ngira ngo mujya mubibona hari igihe mubona buri munsi perezida ari mu kazi kenshi, yasohotse igihugu ngo ari mu kazi kenshi. Ati rero hari igihe nawe nyuma y'akazi kenshi kaba kakorewe indani mu gihugu na kaza aba yakoreye hanze y'igihugu, muba mubona benshi mukanavuga muti ubundi aruhuka ryari. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ngo ni ibintu bisanzwe ko nawe yanyuzamo akaba yafata akaruhuko gato. Yakomeje hasi avuga mu magambo ye, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ubone turi kuvuga Yolande Makuru, yakomeje avuga ngo perezida w'u Rwanda nawe ni umuntu kimwe n'undi uwo ari we wese, nawe ajya afata akanya akaruhuka. Nta kintu kidasanzwe kibirimo ibyo ngibyo pe, kuba mumaze iminsi mutari kumubona hirya no hino. Igitangazamakuru cyakomeje kivuga ngo umwe mu muryango wa hafi wo kwa perezida w'u Rwanda cyangwa se ubwo ni umuntu wo muri famiye nyine wa hafi. Niba bavuga umuntu wa hafi wo muri famiye nawe urabyumva, ntago ari babandi bakure babaheruka babandi bakure. Yavuze ati umwe mu muryango wa hafi wa perezida w'u Rwanda nawe yatangaje aravuga ngo perezida ameze neza nta kibazo afite, atusibye ko ari mu karuhuko, ati kandi aracyari mu nshingano ze zo kuyobora igihugu. Ngira ngo iryo niryo wenda niryo tangazo twabamenyesha cyangwa se niyo makuru amaze kuva mu bayobozi hejuru nyuma yuko byari maze iminsi bihwihwiswa hirya no hino ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashobora kuba ari mu bibazo arembye. Hari abadatinya none basanzwe n'ubundi si n'ubwa mbere ariko bino bintu bibaye, bino bintu twagiye tubyumva kenshi mu myaka myinshi yagiye ikurikirana iyashize, ukajya kumva igihuha kiraje kuva kera ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yitabye Imana amaze igihe atagaragara, gutyo bikagenda bikavugwa bamwe mu bantu bagatangira gusa nkaho bagira ngo kuko nibyo, hashira iminsi mukabona aragarutse. Niyo mpamvu hano umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ngo ibyo bihuha bahora bagarura nyine babivuga. Ahanini ibi ngibi ngo icyatumye bino bihuha bisa nk'ibinazamuka cyane nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari amaze hafi ibyumweru bigera kuri 3 tuvugana, nimba turi mbaze neza cyangwa se binarenga cyangwa se bituzuye neza, ariko ngo yaramaze igihe kinini atagaragara mu ruhame kwa kundi mubona yakiriye abantu runaka, yagiye guhura n'abantu runaka, yakoze ibi nibi, yagiye hanaha, kwa kundi nyine yaramaze hafi ibyumweru bigera ngo muri 3 nta hantu agaragara mu ruhame. Akaba ariyo mpamvu bamwe rero mubanga u Rwanda cyangwa se mu basanzwe n'ubundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda basanzwe barusebya, ariho bahereye bashingira bavuga batereka twongere tuzamura ibihuha nk'uko n'ubundi basanzwe bivuga, bakahita batangira guhimba ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amerewe nabi cyane ngo arembye cyangwa se yitabye Imana. Gusa biravugurujwe ngo ni muzima ndetse ari mu nshingano ze zo kuyobora igihugu. Ngira ngo ni ibintu byiza gukora, abantu benshi n'ubundi bajya bavuga ati umukuru w'igihugu cy'u Rwanda arakora cyane, bibaza igihe aruhukira. Urumva ko kuba yafashe akaruhuko ni n'ibintu byiza cyane. Undi muntu wari wese iyo waruhutse nibwo ibintu binarushaho kugenda neza. Ubwo ngubwo birasobanutse, nimukomeze kwita ku bihuha. Ndaje mu kanya dukomeze n'izindi nkuru. Icyo mba ngubwira ni cya kindi gusa, ibuka gukora subscribe kugira ngo ube mu bambere bazajya babasha gukomeza kugerwaho n'amakuru ku gihe kandi atarimo ibihuha. Buriya wabona mumaze iminsi muri kuducano tubakubita ibihuha ukuri kwa nyako gusanga hano. Niyo mpamvu tuba twaririnze kugira icyo tubivugaho mbere. Ibyo bihuha twarabibonaga, ariko mu gihe amakuru atarava ahantu hizewe nta kintu twebwe hano twababwira. Niyo mpamvu dutegereza kugira ngo tubone source cyangwa se amakuru yizewe tubone kuyabaha. Ndaje mu kanya. Ciao ciao.